من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يَلْهَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi dari kedua belah pihak memberikan tempat prosesi akad nikah. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara ini tentunya diawali dengan pemeriksaan dan penandatanganan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mengikuti proses yang berikutnya. Saya awali dengan khutbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى حل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وأوجب العذاب الأليم عليه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai ananda Andi Muhammad Sadikin bin Asyo Manaf BA, saya nikahkan engkau dengan anak kami bernama Andi Kasmawati binti Andi Kamarudin dengan mahar 88 rial, 1 setel emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Andi Kasmawati binti Haji Andi Kamarudin dengan mahar 88 real emas, 1 setel dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. You